Strani harenai sira o hita hasor malu file fale itene reflexão badala idane ita refleto itu ang konaba na infeto nudar maromak ne inan maluk sira ita tene katak tinan ita loke tinan phone de 1 de janeiro ho tema importante idane ita tama tinan phone ita la tama mesa mai beta tama ho Maria nudar maromak ne inan maluk sira dalam rumah ita hanuin katak atau ema ida kualia kana iluli kida ka madra ida ka usran de kualia kona ba maromak Maria nudar maromak neina dalam rumah ita hanuin katak ita tur be ita nar inventa det lai primeiro ita hare fundamento kona ba Nossa Senhora nudar maromak neinan primeiro ita hetan hi Bíblia ita hare Evangelho São Lucas capítulo ida versículo tolo nulo resinualo e anbana ita harema moskata wa hira anjo São Gabriel bahasoro na infeto atu hato maromak ne convite atu sai maromak ne inan hodikos maromak ne on Jesus Cristo nebe ihaneba ita hare kata ke na infeto e mai dan be mak primeiro nia na cloca tebes ba maromak ne convite ni hatene ro na maromak ne futar lian ni he dúvida ruma ni husu nebe ni husu ba São Gabriel ni dihan o ensaha bele kos o an mana ida se hau la hola mane então São Gabriel anjo São Gabriel hatamba ni explica ba ni kata ne laos emania obra laos emania hakarak laos emania interesse biológica laos necessidade biológica lá ne maromak ne plano maromak ne obra salvação ni ba ema hotu então wahira rona tiha maromak ninia convite no explicação anjo São Gabriel ninia na infeto ho neon holaran tomak ho disponibilidade tomak ho prontidão tomak ni hatan nai seneita ne plano ato salva mundo tomak nessa atawa makane haltuiret itania lia fuamba maluk sira ato reforça liutan kona bam bot nebe ita foi no rona hose evangelho né ita conhece igreja ne documento boa tira ne beita bolo naran Concílio Econômico Vaticano II e ha documento boa tira ne ita tene katak e tinan tolo nia laran ha huia fulo no outubro 1962 to dezembro 1965 amo bispo sira hosi mundo tomak teólogo sira matene bot sira kona ba fiar ne mundo tomak halibur malu ho amo papa João 23 iha Roma atau halo reunião boa tira. Sirlau satu hari itu kau naba problema fe nian, mai problema igreja nian, mai be hari kau naba problema humanidade toma, nebe ema hutu enfrenta iha mundo toma. Iha ne vamos além de colia kau naba problema barbarak mundo nian, mos iha neba concílio santo colia mos discute o de halo Constituição Roma, Decreto Roma, konaba, buat nebe te colher do dau, na infeto nudar maromak ne inan. Tamaluk sira, iha concílio idane reforça liutan katak, na infeto Maria nudar maromak ne inan, nudar maksoi ne inan, idane ninia base makane, katak desde hahumai maromak hakiak ema nudar ninia ilas nudar nia imagem rasik, mai bikus mai diabo bosok Adão ho Eva e sira monoduni basala filha kotuk ba mai maromak mai be hare katak maromak forma ema nudar ne ilas nudar ne la latak maromak la husi kela det ato ema mono basala foi filha kotuk ba maromak kadokan husi maromak e maromak la preocupa no botida husi kona ba olau dok la ona ba lai maromak continua preocupa ho ema tama ema de vocação makne ema mai husi maromak ema memorista maromak e ema se filha faliba na maromak. Então, maromak continua buka dalam atau maromak filho, mas sai ema, tuir ema mai to ihe mene dalam sala nenian, dalam mundo nenian, atau lori filha fale ema humanidade tomak filha ba ne maromak ne dalam salvação nenian. Tamane na infeto ema única nebe maka hatene rona maromak ne futarlian, hatene hatan ikus mai hatene cumpre, itamos hatene katak ihe parte seluk Jesus Cristo. Wain hira ni hanorin de rau kela ema e ema lori notícia bato iha na infeto de kata que Jesus la lostiam
Tamane kolia buat rumah la tama emne kakuta. Lógica é manian, lá recbit atu bele compreende. Então nikus mai na infeto ho e malobo kida babuka Jesus. Babuka atu lori ne fila fale, tama hanoin kata nia la los ona, ni hanoin la los ona e dala rumah nia memoria la dia kona. Então o hira na infeto ho ema sira toi hanaba e ema rumah to ba fatim be Jesus i habane ho de dehan. One inan ho ne maunali sira liur buka o. E Jesus fotigeres lian ho de dehan. Hau ne inan hau ne maun hau ne alien hau ne maluk maksira nebe rona maromong ne futar lian. E buka atu moristuir. Atu dehan kata ema primeiro nebe hatena rona maromong ne futar lian ho de moristuir ne mak na infeto doni. Tamaluk sira tamba saida maka na infeto ne maromong ne inan ida nia ane San Maria ne feto colosanira ema bye-bye. Se nia la nakloke ba maromong ne presença, se nia la simu maromong ne oan iha ne konota karek, nia continua ema bye-bye da feto colosan bye-bye da, ne bema que tendência ba sala tamba nia mos moris depois de Adão e Eva. Mai be ita hotu atene kata na infeto ia momento ne beni hatan kata na esa nai atau maknai atau lutuir ita ne lian. Ia momento ne baita de kata nia hahuha kato na badalan ida nebe maka halo nia sai maromak neinan sai santa então nia sai santa laos tamba buat selo ida tamba maromak rasik maromak filho Salvador tama iha nini an então waihira maromak filho tama iha ni an halo nia sai ona sacrário halo nia sai ona maromak nia horik fatin iha momento ida neba ita den kata na infeto pronto ona ato kous maromak nia oan nia sai maromak filho nia ina nia sai Salvador nia ina maluk sira igreja preocupa-te tebe sobre halo dogma hodi hanoin hamuto o insama quella iha decisão ruma no los ba ema fier na sira atu iha devoção forte na fatimba na infeto ita hotu hatene kata Jesus makari igreja se Jesus makari igreja ne ulun mak Jesus e igreja nia lima nain membro sira maka ita sira nebe Simona batismo ita nebe Simona batismo ita halo parte ona Jesus nia lima nain mudar membro corpo místico de Cristo então ita sente cada lei lógica uai sira igreja ne Jesus nia Jesus bak igreja ne ulun Jesus tama he mundo ne lihu sina infeto mas igreja la fofatim ba na infeto igreja lao e tempo lobo kida nebe maka sempre ho assistência na infeto nian mas becos mai quando igreja la colia quando ba na infeto igreja la fofatim ba na infeto ne cada igreja nega Jesus e nega ninia inan arasit nebe kosnia maluk sira além de ne estamos se hanoin vai hira ema prega Jesus Cristo e a cruz maluk Jesus mate Jesus forre a mensagem o Jesus entrega ela nesan aman kaidan ruma nebe atu mate entrega ela ricusoin ba oan sira então ricusoin Jesus ninian mak saida mak neinan rasik mas escolang de sira rasik tamane he cruz tutu na infeto Jesus Cristo entrega na infeto ba São João Batista. São João Batista representa apóstolo sira hoto, representa ita hoto, representa igreja. Hafoin ba na infeto Jesus entrega ni escolante São João Batista. E idane haturu momos ba ita katak tebes tunik. Na infeto Maria Virgem ni maromak ne inan maksoi ne inan. Ma ita hoto hakazamba nebe igreja muristamba na infeto igreja ni história sempre história nebe lá hamutuk na fatin ho ina dida na infeto ma ita hoto tau ita ninia devoção forte na infeto liu hosi na infeto ita to Jesus liu hosi Jesus ita to iha marama